ngay playo sngau ya jing pi thu ka blingkot ka jonga ti nya do sa kubor ka ba ngakwa bangnya kanang bangakwa banya selok lah ni kapor kalong nakatuka stipo sa kinong room lapidan lang ka Bible sa bapanya pet bat nga lapidan ki Bible jong pi sa bapanya pet lang nga na stipo sa kinong room kalau ka man riu ka ka baningkong tartar hado ka man riu ka stipo sa kinong room kalau ka man riu ka kabaar tartar hado kaban rio kikintian ki baong kumni hangan pun pulin kabaningkong dekat kabaningkong ayu pat tingin ong nginyay ne ha kata kapop ba kata ka jingay kanyo nang roy belin om kumta mangi kilayap ya kapop kumno nginang yay syu haka nepim jutip bakat kibanangi ya kibalayo penbaptis ya Kris Yesu la penbaptis yang ikan ya kata kajengyap jongu nama kata kain la betap lam yang i batu da kajeng penbaptis ya kata kajengyap jongu bakat kumbal la penmipat ya Kris na kibayap da kaburam kajong kupa kumta bangiru nginyayat hakajing thumai kajing nama lada penyap nomor lada la penyap besap lem yang i bat kajing serim bat kajing serim kata kajing yap jong u kum taru ngiok long ha kata kajing serim kajing pat jong u bangi retip ya kani balas sakmat na lem bat ya ubreu berteman jongi ba anda yok penjot no ya kamet kajong kapop kenang bang ngin om long brau shu ha kata kapok tongin let lang sublay ke jing duai au blay ko pa jing ba bleng sai sin pat kenran ha ke jing long breu ha ke jing do shibon ngi tlot ni swai ngi duna ngimbet ngimbiang ni penso si ru yeme au blay let se la ke jing mo perkat jungi lagi kiteng ki thulik ke bangi kran lagi kam ke bangi le Rekem ran ai bagi ke kubur kan don kaban keren yang ni bagi soto bagi tak jengai kam deka license bagi laptop andai bakum lupat kin rat bagi long kita ki bayas no lambat me ha kata ka jimi pat ka jome simti yo sakri betulat bomlong kan rat oba pendap yu jong men sim jome ba keren do me try lima kan tuhung sawa ka sentur ka jonga baka barok ka bangin pendap kalong ka pedang hun kemat jong mekin kan rat babha maap kin kang giduna ki bobun kan rat buri ujong sakri hal ndak kading na ka jong me kran aba jamno jisu daga ktin ka ba donbor ka jong me daga jinget agar teng ba berembor tang jong jisu ka duai amen prabangai biit ngait bagani kubor pinapet ba kanya hapa bakal sengi jong kejemi pat ke jong Jesus Christ. Hoi mentak sengi kira sengi ke bar khoi kira kata ka wall no tobacco day. Ka wall no tobacco day. Dengan kran sepang ka wall no tobacco day dengan kran sepang Jesus Christ. Bat kejemi pat ke jong. Ngenya keli yelde ramai biit ladang iong bagi langit ha kata ka jing pat ka jong Jesus Christ hatu kadon pan kata ka jing kela ka jing ka jongi ka mana ka sngi hatu ki we yo in ya kata ka jing apel ka jongi ki Kristan ba kita ki baong ki bang patlong Kristan hatu ni don kata ka jing serim dur lambal Kris namal babun nangi nginget bau Jesus Christ ulam ipat Hendak ngidang empat kum tu ki breu ki bilang sa aka jing tap. Jong kapop. Ngira ki jing mipat jong Jesus Christ. Hendak ngi empat. Hendak ngi empat aka ta ka jing mipat ka jong Jesus Christ. Yet yaldi para mangai. Hendak ka jing sisa ka bau apostol Paul hikai kalong
Baladaw Chris ulam mipat. Ngiru ngiri ban mipat lang. Batu Jesus Christ. Om tang haga jinget kabangingidon. Ray haga jingim kabangingim malaksngi haga jingim kabatumay. Makata haga jimipat kamday tang kajingkan mau ya ka kabadja yu Jesus Christ. Ray kadai kajingkot yanga bat yang ilang barok ban kela kabamot. Baban yakno ya kapop. Baban ya kajim kabatumay. Bakadai kadai kubol kabapol uto sa kabalang harum. Ban penkran pat ya kadai kabalang. Sepang kajim penyesok bat Jesus Christ haga jingyap bat kajim ipat. Da kabayakno ya kapop bat ya kajim kabatumay. Kabangilap ban syam kabangilap ban mentang nakadekot kabaar haduk kaban riu nakajuk kalnang kaban riu jong kestipo sinuru. Pramay biik upol. Laliw apostol Paul utho yang kasiti sa kabalang hanong barum. Kabalang kabakran haga jinget. Kamday kabasenjor. Kadi kabakran haga jinget. Wala amdan kajing tho kabasyay sa pakajing sedang jong kadi kabalang. Laskuto ba kibala kalah kasngi jong kab Day of Pentecost ni kasngi Pentecost kabangitip dang man syam tayo barok ngilay raki yakas kata kasngi Pentecost. Bahaga ni kasngi barok ngitip balay hajan ngut. Kita ki beriu kali umat ni kajing pertamai bor kajing mensim bak lalik banyalap sa keleng ka pertai sa pang Jisu. Bala la balong badai kinihi kibla pat sa kanong barum man seng ya kani ka balang harum. Upol ulat trak balik jiko yaki hindray ulas syak hanglap. Pinapet ya kani nakastipol sinurum. Kalnang manikong nakabakalay. Hindray hakajing penyay kabastat jong blay. Kani ka lang penban yau ban tho yang nakasiti kabalang ka way nakajing ikai kabakraw. Tam sa pangga gospel. Kapapensya sa pangkajing pengkesan da kajing ai lingba kajingay ha Jesus Christ. Hindray kabalang harum kamlang kabalat nakajing Keladan kajing apat apa yang gijiu bagi gentle. Kamtam hadin. Ba Claudius ula bekno ya kijiu. Ba hadin bagi ni gijiu. Katu kat ni hadin kajing syak bekno jongki. Nangata gusnong. Hadin bagi lawan pai biang kelami ya kajing kenat. Namar bagi jiu kisngo bagi kamhok. Bani kita ki gentle lani kita ki wepat ki badan hakatu ke balang hapo rum. Namar bagi lawan bat ya kita ke hukum ke jongki. Kijan dapat kimbut ya kita kirti kedustur. Kibaki day banbut. Upol upensya na do kalnong manikong. Hadu kapasan babaro kiday kinongpok. Omdan ubahok da ko hukum. Omdan ubahok da ko hukum. Bat da kajing PM kalau bat kajing PM kalau ang baik. Tang da kajing ai kajong Jesus Christ. Badan ru kata kajing kai. Kabalanang mi kung kata ka anti-nominalism. Anti-nominalism kamamot kata ka anti-law. Ba ubriyo umdam kamsyu ban bat ya kata ka hukum. Handray hangni kami kajing kapakraw. Hakajing perkat jog gini gibriyo. Uway na gini thokot. Urabot El Raymond ukudaw. Kalkum kikam sigi apostol kalnang kaba alpulay kalkot kaban riyo rupra. Uong gini kintin. Omborok kijiu gidan kaji sungtu kapasay. Siapang kaji mipat. Omborok kijiu gidan kaji sungtu kapasay. Siapang kaji mipat. Katuk katni kingat tang ya kaji mipat. Hakabakut jong kapol. Lani hakataka si kabakado. Kani kapan i. Baka jingat siapang kaji mipat. Kampat long kabatikina lani kapasay. Hakaji em jong ki simat. Baka kaji em jong ki. Kamlang kabay day dor baka jimipat ka Jesus Christ. Kumta habang pog hikay sa panggajing ay baka jimpen kesan. Dan kibasuto bakala. Kum hakal nang kaban rir kot kaban kong kajing perkat jong kita kibah kabalang harum. Lani taki brio kemudian hak tak senong rum kalong ba lana kajing pen em kalong da kajing ai ti kila ban lepop kat bakimon. Kenang ba kajing ai kandang Roy Berlin. Kajing perkat jong kita kibriu. Hang taporo. Lesi mengirungi dan kum kata kajing perkat. Prabangai. Kadang ngintungin nyapait bat nga. Kaya kajing jubak ko jong upol pat wong. Agar khot ka baar wong om kum ta. Bat hang ni kadang kata kabenta ka bakongsan. Kapakinong toro ki pensay ba. Hakabaya day bakali kabenta. Uway na kinong to.
Uba kerteng Jeffrey A. Truscott. Uba tho yakot the sacrament. A practical guide uang. Ba ka baptism. Lani kata ka jing penbaptis. Kamde tang ka jing niam. Hendai ka jing penyesok. Bat ukres ka jing yap. Ba ka jing mipat ka jong u. Kumjuru u e hot. Uang haka ba ka jing penbaptis. Kalong kadak. Bang ila penyesok hau kres. Ba ngilayok bentalang haka jing kerku. Jom ka jing te jutang bat ublay. Kamamut kamde tang ka jing haka jing mut jing perkat ka jong ibreu. Handai ka deru ka jing kela. Lani kata ka jing don kam jong ka jing kela ka bapura. Jong ka jing im ka jong ka jong ni lang baro iwe piwe. Lalala penyesok ingi baru kres. Kalon kam ingi bagi nyap no ya ka pop. Bat bangi nyo ya ka ban mipat sya ka jing im ka batumay. Tikum ta ka kubor ka ka step. Lani ka pang pedang kalong. La penyesok bat ujis kres haka jing yap bat ka jing mipat. Da ka ba yap no ya ka pop bat im ha ka jing im ka ba thamai sai si sien ngan ong ka khupang pedang kalong la penyesok bat uji stress ha ka jing yap bat ka jing mipat da ka ba yap no ya ka pop bat im ya ka jing im ka ba thamai ka ba ning kong ngila yap no ya ka pop ringkat bat ukres kumbaga i na tu khot ka ba ar ka hadu ko balai na tu kalnang ka ban riu upol ong om kum ta em Magigi malayap ya ka pop. Kumnong inang imsu ya ka. Om kumta hang ni. Upol, upin pau. Ya kata ka jingkan tait mador. Ba kata ka jingha let's singi perkat. Let's sing kita ki brio hapo urung ki perkat. Ba kata ka license. Iban le pop. Wong om kumta. Upol kan tait mador. Kajing ban baptis ka thau we bangila penyeso akajing yap. Jong ujus kres. Kumta kadai. Yaki wei puwei. Yaki taki breu ke badan hang ta hapok balang hapok rum. Bakin hap ban ino yaki taka jinglong ke barem. Pina i ke jinglong ke jong ki pina pet. Nakal nang ko baning kong ka khot ka ba puwei. Tong nya pet lang bat nga. Kalau nang ko baning kong ka khot ba puwei. Ki kita ke jinglong ke jong ki. Namar haba kila tip yo blay. Kim sem la penan buram yo ukum blay. Lem ni kim sem la aingo. Hendai kilaman tat no kajing perkat jongki kumta lapen senyat tiao ya kadon hot biet jongki. Habaki kan plan duman baki long ki start. Kilaman biet no penban. Bat kilaya pli ya kaburam ke jong ublay ubam puot bat ibakum idur ijong ubreu bapuot. Bat ijong isim bat ijong kimrat basau kejat bat ijong ki eru ki bapade. Nakajuk ka lenong ka manikong ka khot ba at khundai pinyu i ka jinglong jong ni breu hadu ka khot ka balai puwei ki ong ni kintien ba kiladap da ka jing ba mohok barok da ka jing mamman da ka jing kwa da ka jing pensniu ki baladap da ka jing suop pihun sat da ka penyap da ka bayamai da ka jing syukur da ka jing runar kinong kran siar pasiau kinong kran siar blap blap Kinong syun. Yau blay. Kibalek ben kibalek kraw kibakran sarong kinong tau but ya ki kibasniu. Kibam kongo ya laki kime kikpa. Siapar banget. Kita gini pop. Kibagi ni breu kidon. Hang ni balang. Kastipo kinong ko sagal ng balay ko ong. Nabar kata lalala permilam ya pi bat ukres. Tuwan ya ki bahaneng hakabau kris udan ubasyang sakti kamon ublay to pinmut bra ya kita ki eru ki bahaneng om ya kita ki eru ki bahaka khendo namar pilayapno bat ya ka gm jong pila burit lem bat ukris jisu hau blay pramlebi ngai pi sini pi thong jing thong Bala ba pitung jing tong uniu sumbay ngangai udon kami ka ba unyap. Bat andalo yap ulala pat ya ka ban mipat. Lalu tu sumbay ulala umyap unumla ban im lalu umla ban mipat. Prabangi ka jing kali yang ilang barok ni kapor kalong hatu lesi
Pinambat em ya kapop. Kitu gipop ke banglajer hang tu mentan balang hapok room ka bakidon lani tiki breo hapok room ka bakidon. Lesi ngilat na kinukuno ki breo lalu kipop ki bapaw soban dai. Lesi don pat kipop ki beri ki bangidang ri ya ki. Haka GM ka jongi. Kumalap ban keren mentan kita ke jing arsap, ke GM ka ba arsap, ke jing tok, ke jing syukur, ke jing pihun, ke jing pisar breo, ke jing keren siar blap blap. Ke jing arsap ba kita ki wei ki pop ki beri ki bangimdan balak bani. Ke jing khot kalong sange no ya kita. Sange no ya kaban justify lani ban nujori ki pop jongi ban oh ini ibarat ini bahe kapop orang baik kapop para bangai bihit kamdan red kamdan crown nama jisu haban ba ya kita ki pop ki jongi lo kading pna red ne crown haban ba ba lo kading pna wat ong ba ide ibarat lelai re jisu udah haban ba ya kita kapop ka baret ka jongi ru the one so jisu bat pla syai khmat jongu kajingkala ka sedang anda pilanut ban ino ya kata kapop ka beri ka jongi la kalong ka beri lani ka bayo i ru ono kajingkala ka sedang tat anda ngilanut ban ino ya ka la ngilayap no ya kapop ringkat baru kres to kumbau la mipat ngirung ide ban mipat sya ka jing ka batemai ka baal la mipat sya ka jing batemai nakatugal nang ka ban reo ka khat ka basah da basan bakat kumbala penipat yo kres na kibayap kumta bangiru nginyayat akajing pentemai kajing piniiha tu kintin ka baong karkhat ka basaw nama kata kay bala patap lem yangi lem batu kam dei tang banyak no hakapom alai ban ya kajing ka batemai parangai bihit ban batap lem batu pisung tho ang kamut kumno hang ta kamut habala buri habala tap lem mut aba kumala ong meneh habala penyesok lem yangi hakadim penbaptis bat abo kris ulayap la batap lem no ingi hang ta bat kadon pat kawai ka basung tunat ka bau jisu am tang mula kut tang kajing tap ro la mipat bat kadon kam yangi ki banget bat kadon kam ki tagi breru hang ni bat kadon kam ya kajing ban ya ka GM ka batemai ban yat ban manasngi ha ka GM ka batemai pinapet akatin pareng kaong we also should walk in newness of life nrai ban ya ka GM ka batemai namar kata kay la batap lem yangi bat hak da ka jimpen baptis ya kata ka jingyap jong bakat kumbala penmipat yo kresna kibayap da kaburam ka jong kupa kumta bangiru nginyayat ha ka jing thamai ka jing walk we also should walk in newness of life ukres pinapet akal nang ka bakandai akal nang mandri khat bakandai pini hang tu igini khat ba wong upol bangi datip bau kres habala penmi no yo na kibayap om yap shu ken kajing yap kamle don bor shu halor jong ukres yap shu ula job ya kajing yap kumta pinai nak stipol ka baar sakinong koren kalau nang kabasan khat ka kanyaw ko ang uay ubadan ukres ulang ujing tao ubat thamai way ubadan ukres ulang ujing tao ubat thamai kasti ka kong sakinong koren kalau nang makhatsan khat saw ko ang ladaw kres mipat kajinget jonga bat jongpi kalong len ai ladaw kres mipat kajinget bat jonga bat jongpi kalong len ai daga pareng ko ang if Jesus has not been raised your faith is futile your faith is futile you are still in your sins kamot bala daw kres mipat kata kajinget jongi kalong len ai bat bangidang jai sa bet kata kapok Rega masngot telat kalau mau cheese crust ubang ingat ulang mipat. Bada kajing ai kajong ngiyo pinapay ka stipol sinong room, resikinong room kalau mau pra kadkot ka baning kong.
Haduk kaban riu ko ong nama kata menba nama kata menta om dan kajing pendam ya kita kibahau Kristus Yesu. Kimam ya kabung gadok. Handai kat bakum umensim. Nama kata ka hukum kajong umensim kajing em hau Kristus Yesu. Kalau pelat jangan nak kata ka hukum kajong kapop. Bat kajong kajing yap. Katang ada ke basututang. Prabangai biit. Kadang kau kajing itu kana jong wei samla utau samla kan thui pi ulangam ha kijing jersi jong kapok ulangam ha kijing kerni baper ka jimlin jong GM ko jong u bar andau ni samla kawi kapor la keli li baling amla ban kela no bar undala yo kalat ban kela ha kawi kapor ka bau blai la pun kendo yu uni khuna ula kela bat kabasosi ano ni kena ulakla tangkat tu kat ni teli kisnam. Handai nak kajing kajing ale. Kajing pensoi ke bahor kom jangan ka perthai uta samla ulangam biang sa kajing jersi ka bakham jeliu jangan kajing amju hakapop. Hakapor mo kala ning kong kat no kay nga sam kala kamen kala risa na marmo ukon yoki ulawan nya ka ban kala ka bamut. Kat no kay nga sam kala kamen dak katu teli katu kat ni teli kisnam. Handai saya simpan anu ni kena uni samla ulah gambiang hakapok ka pelong ya ing bahkan jauh ki umat ketang bat ulah kala keli balai ken bala ulah pai biang sakapok balai ulah pai biang sakapok pada mai biit kini kalong kadur jong babun nangi ngilaong bangilayo ya kajing kelah ngilaong bangila mipat ba ujis Kristus ngerai babun ngidang pabiang sakapop. Kampel kapop kabakumno ngerai kapop kaya sa kapop. Larang yung mangimlek show i kapop ki bahe ngilalek ki pop ki baret. What nom justify kapop. Nai nu johor kapop daldi. Nama kapop kasak kapop kuboong ngamane. Ujisu uhaban nai ba ya kita ki pop jongi. Wahaban ba itu kipop jongi. Lara kajing mipat kalau sisa hakajing em kejongi. Nginom ampai biang nginom ampai biang sakajing em kebapen mong ya ublay. Bat ya kibai yangi. Kajing mipat kamdai tang kajing ya tu khana lani kata testimony. Lani kadai kajing em lani kadang kam ya kajing em kebatemai. Para bangai biit lada pila mipat baru Kris. KJM jonga pa jong pi. Kanan kamban penpau igisok di masabar. Now ding on itu yosok kaktin blair ko. Tungnya kelil di. Ya kan kajing keli. Hatu kiwe yo in em kajing kelah hanga. Keli kata kajing keli para mengabi. Hatu kiwi kiyo inem ya tak kajing kelah nga. Hatu kaktin ketelit ka bagi keran manasngi. Kadang em kajing kelah. Baka balai. Hatu kajing em kajonga bat jong pi. Kay serim em baru Kris. Lada empat dan gaji kelah. Kamut kamu amane. Kam sembilan dan gaji mipat. Lala pingat ya gaji mipat kajong justus keran kam. Ban pen iyo sok jong gaji kelah gaji em kajong kajong pi. Sangai ban em ya gaji em kebangi em mensua. Sangai ban ong bagi long Kristan tang kerteng. Ini tang kita Kristian sandiru. Sedang ban em ya gaji em kebatemai man nakasni. Lalu Kris ulam ipat kadang kam yang apa dia piru pangimipat hakar kong em gajung imalasni. Parang ngai biit lada gajung sisa kalau pangilam ipat bat ujis Kris bagilah sedang manya gajung em kabatamay. Dia kawai ipat gajung sisa kabau Paul upensai kalong ba syuk ban em kum jimrau cakap pop.
Sa sisien ngan ong ipi lada lapan mi lada ngilong kita ke balangit. Bangilam bau kris ulom ipat. Bangilas dang banyai dulu kata GM ka batemai ka jongi. Ti ka waipat ka sisa ka bau pol upin sai. Kalong bangi ngim dan kamsu ban im kum kimrau jong ka pop. Mar ka jing ipat kam dei ban kela tang ya kata ka kum im rai ban pen kela duru ya kata ka jinglong im jinglong jingman ka GM jongi. Now mrau jong ka pop sa ubreu ubalalai lut hau kris Jisu. Kung tangin niya paipat nga kabalay, kajing im kabangi im, hakajing lut na kapop. Kadakot kaban riyo, nakatukal ng kaban riyo kabaong, lasak na panalem batu, ya ubriyo batemen jongi. Bangin amlong mrao syu, hakapop. Kading panangan niya tuyo pi para mga ibiit, kalapenjot tiyaw, ya kabor jong kapop. Utaw ubriyo batemen, kamot kata ka jinglong ka barim. Kabadado ka per eden ka pangitip. Kabaka pop kalayo ikaban sutit ban sunsyar. Limba way brew ba uta barok itip di Adam. Hanay kabasungot na kalong bau Chris. Ulawan ya kaban pelat yang bat yapi. Kahukum ka pinito ya ka pop. Hanay kamla man pelat. Ubrew ulang ubraw ya uta ubako ngo. Ya kapop lani kahok ang kastipo chinorum kalnong banriyo kat bakan riyo. Pinapet nak stipo kalnong banriyo kat baat po do at pulai ka ong ini kentin. Naman men ba pilalong kimrao jang kapop pilalong kibelat lut sapang kahok. Ti uso ayu pilayok kait men kata na kita ki aka ru ya ki ba pisngol le ran menta. Naman ka jingkot jang kita ki ru kalong ka jingyap ken. Hendrik menta bela pelat ya pi na kapop ba pelong syakri ya pi hau blai pi hau kait yu so jong pi syaka jempen kut ba ka pakut kalong ka jing em bam kut ken namar ka pai nong jong kapop kalong ka jing yap ni ka jing ai ka jong blai kalong ka jing em bam kut da ukra jisu ubau trai jongi perkhat yu breu bela syaset hapatok la pli ka jing khang Andai uni ubri umnang man mi isu sabat. Udang kwa bansa baik apo. Balai nama usyapting man mi. Kwa ban em ya kaji em kebat temai. Nama buluasa bun senam hak tukang patok ulah kwa ban em baik ai tuju ijing melin jong u ban em. Lani kata ke comfort zone ke bangi on ketim parang. Ulah sengujuk ban syong sab yang tu. Umnang syu ban mi nak tukang jakaru. Apala pelilah di u. Ba mi nak kata patok. Kum juru abo kres ulah pelat ini. Andai bebuh nang ipat. Ngidang yai em kum kita kimrau jang kapop. Walau kres ulah pelat ini bebuh sin pat. Ngidang yai em kum kita kimrau jang kapop. Paramai biit bu nang ngi ong bagi langit. Andai ngidang em kum kimrau jang kapop. Merau jang jikok brai jang ni ka pertai. Merau jang jik sngobiang ka jang mut brio shimat jang ladi. Merau jang kapop ka bangi om la. Kebangi ngimla ban i. Andai ka jisya kalong ba ukres ulah pelat yang bat yapi. Ukres ulah baklut ya kita kipap jongi halo kadeng pernah. Bat ulah yap, bat ulah mipat. Lala pidang sa akapok. Kamnay namar ba om dan lenti para bangai biit. Hendray banga bat mapi ngimpat IT pura bat om sim palarai ban ko ya ujis kres. Kaya bangi dan kamban lek kalong para may biit bangin mi no nakatakapatok jong kapop. Kalong kam yang apat ya pi bangin mi no nakatakapatok jong kapop. Bat bangin sim ya karay menta om la syai. Om la syai, om la singi, om kakaway kasingi. Handray menta kalong kami ngi bangin sim ya katakaray. Bat bangin IT lut yang lajong GM ha ujis kres. Kajing la lut kadai ya kabanginut ban mi nakatakapop. Kajing la lut kanwan ladang inuhut ban mi no nakatakapop kabasan syar yangi. Pramay biit mentakam day su kapor man su ngap na siyang kliti. Kaya day kapor yangi bangin rai hakaji em jungi. Ladang idang em hakapop kadang kam yangi bangin inok mentah. Ladang empat kelah
ngin hapan kelang nak mentah. Larang ginang em kum kimnau. Ngiran kaman mi no sa kajing pelait lut kajong Jesus Christ. Jesus Christ ulayap bal oleh mipat. Ray mentah ka bentah kadai kajong bat jong pi. Ato pi kwa ban em thamai ni pedang kwa bansa kumba ngingilong. Kan mau ba ka bainong jong pop. Kadai bai kajing yap. Ba kajing yap kalong kajing yap babam skut. Blay ku blay nyarap limba ini jeans slok ibarat limba keting kajong blay. Blay nam tak ka burong mo amen.